Ona ndĩrenda wambe ũke haha ũmwonie ndĩiba. Karabini saini ĩno. Ũrĩra mũtumia. Nĩwe mũciĩ. Ũcio mũciĩ wako ũmũthĩ. Ũngĩkorwo wĩ hau na wĩna kĩndũ ũngĩhe mũtumia ũyũ. Ĩni. Na kekwĩra Kariũki nĩ ũgeretie. Reke tiraithi. Tiraithi brother, tiraithi. Ndakwĩra na mananga tiraithi. Tara Brandon nake nĩ aheana mattress imwe ya ũmũthĩ. Chonjo. Ĩmwe tũhithaga njaga tũ. Ũkai. Ĩno kitchen. Ũkai. Gũtirĩ kĩndũ gũkũ. Nĩgetha tũkĩhoya kĩndũ rĩ. Mũndũ agatũima tũkĩmenyaga nĩ tũkũmonetie hatirĩ. Tarai haha. Namba ya thimũ ĩ hau ya 0712 302 597. Haha nĩho marugagĩra haha na hatirĩ kĩndũ. No ũkorwo wĩna riko, no ũkorwo wĩna kĩndũ ũngĩmahe. Mahe na Ngai nĩ agũkũrathima. 0712 302 597. Ũka. Yagũmaka. Haha nĩ bathroom. Kwa nĩ harĩa ciana irakoma. Ũndũ itakũmonia nĩ master. Gũkũ nĩkuo kwa maitũ. Na rumu ya mami ndingĩingĩra. Ĩtiguo? Ũkai ndĩmuonie kwa ciana. Nĩenda mũrore harĩa ciana ici iraire. Rora harĩa marakoma. Ndaga kũmuonia githĩ mũtigũcoka mugage atĩ kabatũ ngĩonire. Rorai andũ a Ngai. Haha nĩho ciana icio irakoma. Rĩu ndaingĩra gũkũ ngorire maigĩte tũkuo haha. Nĩgetha akorwo nĩ ũkũheana, we heana na ngoro theru. Nĩ tũthiĩ ndĩmuonie kũu kũngĩ rĩu. Tũthiĩ. Tiga mũkĩmaka. Nĩtuoya andũ a Ngai muone. Ndamonia nginya kũrĩa kwanake. Ai, mai na ta mu ni ko na ke. Kai muone kulia na kamera yako maliu. Baba kwenda uko nayo. Si ndio hiyo yangu. Sio hii yake, muulize iko wapi. Ndio muulize wewe kitu. Muulize kwa wapi ametupa. Wewe. Dora. Haha nĩ hona kamera yako maliu. Nigetha ngoro-inĩ yaku ngĩigua nĩ ũkwenda gũsupport. Kariũki nĩ akĩte nyũmba ĩno na negakinya hau. Nĩ nyũmba njega no ikarĩke. No tondũ ndĩrĩ na indo gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩka. Tiga tũmũrie inyuothe. Nigetha ngoro-inĩ yaku ngĩiguithĩka atĩ nĩ ũkwenda kũmasupport. O kĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo. Kana nĩ igana rĩmwe. Ona angĩkorwo wĩna gĩtanda metĩre nĩ mekũgĩra. Atiguo ngũigua. He mũndũ ũkiuga niĩ ndĩna gĩtanda nĩ ngũmagĩra. Nĩ ngũmahe. Nĩ tũkũgĩra. Namba ya thimũ nĩ 0712 302 597. Koguo ngĩkorwo wĩ hau na wĩna kĩndũ ũkwenda kũhe family ĩno. Na mwanake hena mwanake ũhoire wĩra. Akwapi huyo jamaa wau? Mwenda. Ndiye huyu. Mwenda akwapi? Huyu mwenda huyu. Kama uko hapo na uko na job yeyote tu ambayo unaweza pea huyu jamaa. Huyu ndiye first born wa Purity. Kama uko hapo na uko na kazi, mpatie kazi tu. Na amesema hachagui, hebu aombe kazi hawa. Mnipe kazi. Kazi yoyote naweza fanya. Kazi yeyote huyu atafanya. Yeyote. Kama unataka akuoe. Yote. Kazi atafanya nini? Atafanya. Si ndio? Tayari kama wewe niweka nyoni ya dozo ndio wewe tono kuingia mwoni. Ndio ndio toke haha leo. Ndio ndio toke haha leo. Ndio haha imuothe. Abuyoka na thimũ kau. Mũndũ rĩu kĩrĩa nakĩo. Ona arĩa marĩ online na tũtambũre andũ arĩa. No gatambũra andũ. Watoto wako wapi? Walwendo. Watoto wote wakuje hapa. Na viti. Simama. Ona nyumo tutaje live no ingire live. Tutaje live ingire hiyo.
Leta ingia like. Labda huko kwako tutapata mattress, huko kwingine tupata hiyo nyingine. Ndio kwa nini? Good. Wewe ungani hapo yana ndo kugura. Wow. Alizagia hawa. Hapo wapi kuna mwenye anakimbiza sungura sana hapa. Utapata sungura na huyu. Utapatiwa sungura na huyu. Sawa? Ukai, naite shika na mashana shika lile. Uko mekira roha dakika 5, dakika 10. Kile kiko yano geano. Tuki kitu tukahoya ata ito tumere geano hai mutumio wewe. Kuna wira wako ya timugo. Ila hivi. Hapa watoto wote mkalia hapa. Wewe magire wewe. Hata mama kalie kwanza. Hata shosho kalie. Shosho kalia. Chonjo. Wakati mmoja mradi wewe. Haya. Haya kalia hapo. Elsi kalia hapo. Haya. Ujeni. Waro ino reke kusikale hau. Arehe iteke. Oh, ni sawa. Amka mama, amka baba. Haya, iteke siraho. Kuna mtoto hapa, kuna hawako hapa. Hata wengine wamefika ni watu. Mtoto yeyote wa Purity akuje hapa. Kuna mtoto mwingine yuko hapa. Kujeni hapa. Ndarehe iteke. Wapi mbaya? Nataka niwaelezee. Ndio mtalie kahora muone. Hapo. Kuna mwenye hana kiti. Ali hapo. Ndio muone mlikuwa wewe hapa. Nani hayuko hapa? Serete, muita hiyo ndio. Serete. Serete muite na kile. Serete. Okay. Serete kuja na hapa. Kuja mbele. Usiwatake na kabila. Iko mwisho. Serete ni mgani? Asikia hata kuna Serete ingia. Kuja huku. Ndio. Kidogo. Yo. Serete. Kuja huku Serete. Haya, lakini hii haraka hapo. Sasa hii ndio familia ya Purity Kendi. Mama mboga. Hao wote ni watoto wake. Huyo ndiye first born huyo. Huyo mwenye tunaombea, huyu aliniambia naitwa Mwenda huyu. Mwenye tunaombea kazi huyu. Mwenda. Na atapata kibarua tu. Kama uko hapo na uko na kibarua, patia huyu. Unajua first born ni kama tu mzazi. Akipata hao wengine wamepata. Akipata hata hapa kuna nafasi ya kujenga kanyumba kingine kama mbili yake. Akipata pesa atakuja tu ajenge hapo. Huku ni kwa mama yao. Watu wa Juda Farm tumewaletea neighbors. Na ukitaka kuwa neighbor ya Kendi, namba ya simu ya Comfort Home iko hapa. Ya Comfort Homes. Haya 0722 82 998. Namba yao ndio wamegunda 0722 82 998. Wonderful. Ukitaka kuwa neighbor wa Purity hapa Juda Farm, na hapa plot wanauza 630 ikiwa na ready title deed. Now dera dutoto wa na family ino okia mundu enaki adoya muone haria makwambiriria muturire Ngai ni mwega urukorwo turenda mbeca cia kugura plot ngiri magana matandatũ ma 30 tucoke twethe mbeca cia gwaka nyũmba ikinyĩte ĩno nĩ wĩra mũnene mũno. Mũndũ gwĩtwo mũrũri thaa ici ibatirĩ na goro, na nĩwona nyũmba ĩyo yoetwo na kothi, na mũthuri ũrĩa ũrutĩte wĩra ũyũ wothe wa kũheana ploti na gwaka nyũmba nginya hau nĩ mũthuri ũyũ gwĩtwo Kariuki wa Comfort Homes. O hau ũrĩa twĩrorera ugatungaia mũrathime. Rĩu na gĩtĩo kĩnene ndĩrenda tũrũgame na ciana ici.
Ici ciothe tiga Charity na Wambui. Ĩno nĩ family ĩmwe yothe. Hii ni familia yote na ni familia moja ya Purity. Sasa nataka Purity utuelezee, kuna wale watoto wako grade 1. Haya, nataka sasa utuelezee hivyo. Hata najua kuna shule inaweza chukua mtoto iseme niletee huyo, si ndio? Na watoto wasome. Kwanza kuna huyu kijana hapa, huyu mwenye aliniambia ako form 4 na anataka kusoma sana. Huyu. Hebu kuja na hapa. Kuja na hapa. Huyu jamaa amelia sana leo. Hata alikuwa ametoroka. Ameniambia hiyo kitu ilimuaffect sana. Nataka uongee. Naomba tu hapa kijana. Angalia kamera zote uongee. Na uambie majina yako. Majina naitwa Emmanuel Mtuki. Shukuru Mungu kwanza kwa hii nafasi. Toka hii mambo ihappen, sikusoma tena. Niliacha kusoma. Nikiona jaribu kusoma, na hapo rafiki yako discourage na anaanza kucheka. Anamake fun. Sio shida. Sasa nilikuwa naomba nisaidiwe kwa masomo yangu, niendelee na masomo yangu, nisome na niweze kujisaidia pekee. Mimi nisirudi huko Meru tena pale nilikuwa na discourage. Nataka niendelee. Asante. Na ako grade? Niko form 4. Wako form 4. Imagine. Ramona Kyoshi, form 4. Ama tara okuingira mwaka uyu warikie. Na kuna mwingine bado? Kuja pia